uh, hadin kajing pau lengba kilat pathai khwar halor kajing terwa jongka seng HNLC ba kakwa ban yakren ber kesorkar bat kesorkar bakan thung ya kiksiam kiban long hapdeng ban yakren te mendin kesngi ngila nagle kesorkar ngi syong meeting bat hadin ka meeting tegi nagle kesorkar ngi priang yakane kajing terwa bat kumba u chief minister badan buram jingi ulakren haki press menin ba ngidan kam yaka formal communication ngidan kam yaka formal communication naki syaka sarkar bat hadin kata ka seng HNLC menega sngi kalapha yaka shithi sya chief minister copy sya deputy chief minister bat sya home minister naga benta kaju ba kikwa ba ka jingsuk kan sinsha hapo kiniki rilum khasi jaintia jongi bat kikwa ban yakren bat ke sarkar klaim dabu kendon kumba uchi besar ulak ong mende ba maria yo ya kasithi ngin communicate shak dokumen bat ngilayo menne nginle ya kabaran kam bat menin uchi besar ula batai baka proses ban identify ya kita kiksiang kalayat banga kermen scam ba nginla ban ya state ya kene ka kam shakman na ka benta ka jing sok ka jing roy ka jing par jong ka state ka jongi